Brothers and sisters, as announced, I will now Mai present te whaarahiatu, e wahoa tu voi te nei. Te mo hui mana whaataret hei, te mo hitu ahuruarea, e te mo te whaataret hei o te e taretia no ta auto patrura. express your vote in the E usual whai te me o tō i ta auto patrura mai te matohia i te wahi terira o tō. Mai te me te weira mo tata e patoi, i te hoe o te mo patrura, te ani atu ne matoi o tō i a wharere atu i tō pretini titi. Te ani hia nei a patruta tō i a Russell Mario Nelson. E profeta, e hio, e heu prau. E preti teni no te etaretia a ietu mitia i te whea moa i te mo mahana hope ane. Ia Darlene Harris Oaks, e tauturu hoe, i roto i te preti nira amata moa, e ia Henri Benyon Eyring, e tauturu piti i roto i te preti nira amata moa. Whea whar i nei, a whai te mei te rira. Those opposed, if any. O te pato i nei, me te weira, a whai te mei te rira. It is proposed that we sustain Te ani hia nei e patruta tō, ia Darlene Ash Oaks, e preti teni, no te pupu no te tino ahurumapiti apo te toro, e ia M. Russell Ballard, e preti teni mono no te pupu no te tino ahurumapiti apo te toro. favor, please. Te whewhar i nei, a whai te mei. Any opposed may manifest. Pato i nei, a whai te ato mei. It is proposed that we sustain Te ani hia nei e patruta tō, e te motai e muri nei, e mero no te pupu no te tino ahurumapiti apo te toro. M. Russell, M. Russell Ballard, Jeffrey Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. David A. Bednar, Quentin L. Quentin L. Cook, D. Todd, D. Todd Christopherson, Neil L. Neil L. Anderson, Ronald Ronald A. Rasband, Gary E. Stevens, Gary Stevenson, Dale G. Dale J. Renland, Garrett Gerrit W. Gong and Ulysses. e Ulis Soares. Those in favor. Te wheye whar i nei, a whai te mai. Any opposed? May Te wheye pat oi, ia narira tō mai. It is proposed that we sustain Tēnei hia nei, patru tātou, e te pretinira mata mua, and the quorum of the 12 apostles e te mo pupu no te tino ahurumapiti apo te toro, e mo profeta, and revelators. e mo hio, e mo heheu parau. Please manifest. Te whea ato e whar i nei, a whai te mai. Contrary, if O te pato i nei, me te weira, ia narira tō mai. we have released Ua hamaru mātou i te mota e Elder J. Devin Cornish, Timothy Dykes, David Evans, Robert C. Gay, Robert Gay, James B. Martin, James Martino, and Terrence M. Terence Venson. as general E hitu wahoru hui mana whaatarit hei, grant them e wahorua hia i rātou te tiar a whaaturahia. those who wish to express Te whea toa hinaro e amu mai mātou no te whaiti tamaru ai te mo te e tō rātou utua whare, no tā rātou tāwni rā whaahia hia. E whaiti mai nāroto i te awhai rā i te mai nia. we note that Elder Ia tāpo hia e ua M. wharu mai Elder Dean M. Davis i te turu ahruma hoe no atete peti tautini piti ahruma hoe. would have been released Ua hamaruru hia e hitu ahuru hui mana whaatarit hei i te amuira. extend to Sister Darla Te whaate tu ne mātou i te tapo o tamahanahana i te Tuhani Davis i te utua whare. E te hamaruru no tāna tāwini a i tuitu. Elder Davies' tireless service. We also note with appreciation the Area Te ako mei 70s tātou i tō mātou maruru hei te mo hitu ahuruare a te whaoti i tā rātou tāwini a i te rora o te moteiti i maeri. Te whea hinaro e amu mei no te whaite i te maruru hei te mo te e no tā rātou tāwini a mai tei a whaite mai. It is proposed that we sustain Te anihene e te patru tātou i te tea tu mo huimana whaataret hei o hitu ahuruarea o ia toa nā hitu ahuruarea api te whaarahia atu i te hupetoma i roto i te newsroom.org and the general officer e te mo te whaataret hei mai te amanahia i te nei. favor please Te whea atoa e whaari a whaite mai. those opposed if Te pato i rā, mai te me te weira, nari rā toa. Maruru no te oto whar o tamau e te mo pure no te whea whaatere o te etaritia.